Mwaka wa 2021 waya gukorwo uri mwaka wa thayo kaunti-ini ya Kirinyaga thutha wa bara iria ikoretwo ku gatagati ka MCA na gavana Waiguru gukinya muthia hihi tondu thayo uyu noguo mangihuthira kuha muingi kuruta wira na kuhingia ciiraniro mwaka umwe mbere ya githurano kinene. Umwe wa maundu maria maMCA makoretwo makihura gavana Waiguru namo ni kigina kia basari, makiuga kuma mwaka wa 2017 matire mamukira kigina kiria matanyite gia gukinyanira mubango uyu kuma kuri gavana Waiguru. Riu ihoya riao ni ricoketio thutha wa gavana kurekereria muigana wa ciringi milioni 110. Ni thayo turaciragia ni undu wa mundu wa Kirinyaga, na nikio matunda monekete, matunda mega, na nikio tukite o mundi kubeana basari kibute wega ni kanyamu tuturari andu aitu no tha ici twina vinya wa kumira na mwatuona guku mukamenya maundu ni marathiwe tondu twina basari, twina barabara na maundu ara mangi ngunengana basari na niguo majority rinda ndia gucokeria ngatho tondu werire gavana nengana basari hindi ya corona tutigweterera tunengane tha ici ciana icoke cukuru niku kana tiguo. Ngarari iria irari kuo kaunti-ini ya Kirinyaga mwaka muhituku ciekinyire gikiro gia gutamanio mbere ya bunge ya Senate thutha wa bunge ya kaunti yo kuhagura gavana Waiguru ona gutuika ni ahonokirio ni Senate. Turera gwate wendo itu ni ta mukwata na gikungugu na mukwa ucigu wendo wake kwa na mukungugu ukorago wendo wa wana na ningumwira niki gikwa gitirago ni mukungu na kigwa gikagira mukungugu tho ningije kamera migua na nikio kinyitirio ni mukungu gikwagea biu gikwagea kura kuthiaga atia mukungu gukamunyo niketha gikwa gikwate kenjo mukungu gukuaga ki muciari angiumagara oguo athiauge athiguka na kindu oke moko matheri ona twana tumukaribithagia uru ona mutumia ni aroraga manyira kana tiguo ucio niguo thino na turari naguo ta MCAs. Gavana agita kubeana basari miaka 3 tukiuga rita riri tukurua nginyagia basari yuke tukiandikirwo marua ciarene na muno na mweshimua wa Kaembe no tukiuga tutikugwagwa tukienda kubutwa no tukiuga no tukurugama na kiboto ni twakiraga ni kurugama na kiboto. Riu muingi wa Kirinyaga urorete atongoria aya iguru toria kana kahutu karoraga nyina mari na mwihoko mabatara mao mothe ni mekuhingio muno makiria riri ateti majitie gucoka matura-ini kwanjia gwetha kura o tene mbere ya githurano kinene kia mwaka turorete.